Bruce Whitehall is missing. Tomai's blood was found all over his car. I lied for him, but he's been lying to me all along. Everyone lies. Tomai. We're investigating all possible causes, including wind patterns, plant growth anomalies, and human involvement. At this stage, we have no conclusive evidence to suggest anything beyond natural or man-made causes. The crop circles aren't an alien welcome mat. He tinihanga noa iho. He te whānau. He tino wāhi I nei whenua tautangata. Cosmic tourists pack out motels. They smash back the kai ko ētahi ka hunuku mai. Who needs facts when a good vibe can spark a whole music festival for the rangatahi and line the pockets of ngā kai whakahaere? Don't be so tense, love. The starseeds won't stop believing. She's Annie's daughter. There's nothing for you to worry about. And besides, you've always done what's needed. Mā raki te ki te atu I te pūtaiao, engari, Dr. Annie I hōhonu te ruku a tōku māma. Someone out there knows what really happened to Dr. Annie Tumutu. Huraina ngā kōrero, ka huraina rānei ko koe. Low-key, starting to think these crop circles are more than just a tourist trap. Ki au nei nā rātau anō I whakarite. Kei te huna hoki rātau I tētahi mea kino kē atu. Kia matara I te whānau. Tomai, I don't want to believe you have anything to do with what's going on. Kei te hiahi au te whakapono kia koe. Me, whakapono. E whai pānga ana I nei mea katoa. Koe, Jackie, Miri. He take nui anō. Kaore anō au kia mau. Anyways, I'm headed to the Whitehall tomorrow to see what I can find out. Kahu. I'm a friend of Bruce's.
Of course. I was just, worried about him. Oh, that's so lovely of you. Look, why don't you come on in? Can I get you something to drink? Yeah, just a water. Sorry, I have to grab this. One moment. Thank you, darling. Yes, one of Bruce's friends is here. Okay, let's find Bruce's room. There you are. I got lost. You're curious. This place is, impressive. Oh, yes, well, Jackie does have great taste. Must have been pretty tough after that forest accident. Yes, well, that was hard on everyone. A lot of loss. Tomai's dad, that scientist disappearing. I mean, I do feel that with Tomai being back, it sort of opened up a lot of old wounds for people. He's helping me research, Local knowledge goes a long way. Yes, well, he might be helping himself too, love. You can't always trust what people tell you. He's helping find Bruce too. We both want to help. Yes, well, Bruce knows better than anyone how the maunga works. I mean, people always, they lose their way up there, don't they? Yeah. He wouldn't just wander off, though. Right? Let's just say this place has a way of testing people, and sometimes people lose their way, and sometimes they find their way back. So you think he could be on the maunga? I wouldn't be surprised, not with his history. Unbelievable. Kahu is here trying to look for clues to help find Bruce because she wants to help us. Her TikToks hardly scream helpful, do they? No, but they are highly entertaining. Kia tupa toto whahe hine. Ko koe kararu. He more rea ki e tēnei. Jackie, we all speak English. Of course. I was just saying how dangerous it is to make assumptions. We wouldn't want people to get the wrong idea now, would we? Right, I should get going. I'll walk you out, Kahu. Hei te aha koe, Ai, I pirangi te. whakapāha. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te mate I hopuni ai koe ki taku tatau. He aha rawa te
I tika rā koe. E hono ana ngā mea katoa. Te katoa tō māma, taku pāpā. Kua mārama ki a koe. Kei te mohi o kē koe. Hei tā Alice, he nui te hunga kangaro ki te maunga. Pēnei a Bruce. Taku māma rānei. Hi mahue I au tēnā. Hoa ke taua. Te aha. I nai nei. Alice looks at me like I'm crazy, and he had all these tourist maps on his desk, and a real old map of the Maunga. Looks like Jackie Whitehall was taking money to landfill toxic waste on the Maunga, which killed the soil, leached into the streams. Tāku tāne, ko ngā kārere whakamutunga ki taku māma, e whakatu mā nā Jackie Whitehall. I kite ai au tētahi whārangi pukumata mō te hāpori o Ururangi, te hua o... Ka māhu e taku whakaatu atu ki a koe. Mamiri, tēnā. Kei te whai ia ki a kaua taku pāpa e hāmenehia. About the Tomai. Ke ko nā tētai. Wai tērā! Bruce? How? Kangaro iaia. Te rapea, moki ki te kainga. Ko te reo, te take.